فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ
ننسخ من آية أو نوسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Informacija pala kola so donni ringe e xhamia che a Giuma
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له.
أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Këraj hamdi ku Allahi Azza wa Jal kuajta lojara qia sale me ngoro. Këraj hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku aso akale voz vishi me dinea pravja koro lea kja ka shuke kana gafletime kalbia. Këraj hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku aso putingamen ku akva voz vishi modinia qal voz vishi me celja e midalia. Ku akva mubarek divana salavati em selamia. U pralamaro primeri, učiteli, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u praleskeri familju, pralo ashabja, e mu prasao kola so gjivdingja kale voz vishi me porukencar, e ma kaja dunja na muklen nisar aver, ostren sar muslimanja. Sa gili me pralalen e mpenjalen. I tema e desutne khutba keri kovel, soi o se bepi e qoro libaske e maqalotikno bereketi ko amare kjera. Soi o se bepja kalete makor. Soske basha keja tema. Ko posledno vreme pralalen, nesa romanusha sa poveke daldinena ko buke. Sa poveke o umor raširimo maška romanuše. Morate priznina ko vakti koga terno popuro dindeg ko bukja. Aman ke aver strana da šunaja taro muje manušengoro naresaja dođe. Ko borte kera buti nesar nadoresaja o masekte i kalade džiko kraj. Bare davačke, okova bare borčija. Emsa akava pralalen nesar kerela tena haljova i svrha mare kereskeri. O kersar kerna ne samo betonjem zidija, e keri isile leskoro ruhi, leskoro dživdipe. A dva dživdipe ko amaro ker amen organizirinaja. Koga spomninaja tikne bereketjem sojo se bepi, so bereketi ulamenge tikno. O bereketi tava dva so poseduineja, ama hadisa tovel te završinel tere potrebe. Sa so završinela tere potrebe, oftalo bereketi. Bereketina ne samo ko pare, o bereketi talo ki terbija, o bereketi talo ko sastipe, o bereketi talo ki harmonija. Morate priznina, ko posledno vakti, sa poveke anamende šunaja o haberja, hođa so šajtovela kea buti, divesencar sefte na kergjum. E duito neka shune, oja so shajtola kea buti tamamo çote prandingövel i buti paglyola. Trito ka shune oja o çao kergjao besh tamam te zapošmineli buti našti taraken zajednički jazek. Po da li kergalenge nekoj nešto, po nekoj te na kergane savi magija. Okova ka dikele taro borčija ko borčija. Mislinela Aș becalav creditica završnav mi buti tamam na dos platingao creditica de că aver creditica lelo prvo te pandel e magari to lovia celo le skoro dživdipe. E muve kara kaj krivica neko je kergja amen.
Amen prvo ne su muhabeti nekoj kergami. Na. Sa kvatalo se bepi. Sa italo se bepi o çavo naşlite prandingove. I çaya çili budbeş kere. Soy o se bepi talo so tiknile o bereketja ko amare kera. Akva men interesine lamentaria de sutni hudba. Soske sakva de singövela ko amare kera. Kerena sari ne buti. O kuaki Evropa ofto satja, džala pluso doriga dodatno ne savi buti. Popalem žalinela pe krajma se koskronare sa bare davačke. Red kulo te beše nekasa, alhamdulillah mi situacije. Ne sarali situacija kasar god te beše roive komui. Tarijal ti kale sadaka mulinatut panta kea muabet. Ne saro šučuri ko Allah azza wa jel cidisalo amendar. Soji pričina pšalale, ko je kjerte kvel čorolip, neko kakela do Allah azza wa jel odredingja, vo Allah odredingja. Amano Allah da vakerga eme manušeske i sada so zarabotingja. Wallahi sar Allah ki džuma so alan vaken palo kıldi be džuma ku namaz, muken tumen ki pu rodeni rska. Akva dini na ne pasivno. Akva dini, talo dini ku vas o terinela tut hem te dunjaja, hem te reahireteske te keru. Prvo buti phalaleno Allah azza wa jal te cide lamendaro rski i talo musibeti pari pe koker i talo bud günahi. Wallahi azza wa jal da ko Kur'ani adi mushan kava kerel. وَمَا أَصَابَتْكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Nastargatume njek musibeti, jek nedača, jek problemi ko to maroker. Bez razlika, sekoj nek iranel poro problemite dikel. Em nek merinel. Nastargatume njek problemi ko to maroker, a se bepi matovel to marovas. Mangelo Allah azza wa jalla kariga ta kerel, na štijek problemi, nešto te asteltu protiv toro kefi, a prethodno tere vastea, te na kere neso gjunaj. Akva potvrdinela menge hadisa ro pejkambera sam kote kakrel, inne abdele juhrimu risku bi tebe bi zemb. Em je kero boka starele, jek paribe, se bepi açalo gjunahi sokergja. Em sama ako keraja je kanaliza phalale, te kera analiza najbaro trgovstvo so si neko vakti, koa džalas nedeski buti najšukar, ili pa koga amenge džalas ne romengi buti najšukar ko pazari, so de si nela pe amen. Ka zaključina deko džuna i talo najbaro se bepi. Toga šo manuš nezadovoljno so kade singove, ačka laf kamata. Cu dva momente ovo objavlja vojne Allaheske azza wa jal. Pa ajde vaker tuke preku 70% sjam sar naselba, em sar nacija ko kamat. Ko nešto su Allah i azza wa jal zabraninja. Ko nešto su Allah i azza wa jal objavlja talo vojna. Amen mangaja napredija. I kad ikea dva najbaro trgovstvo so sneso kade singjovel, Albe kad džav kon novi horizonti kalavije krediti te lav ne vi roba. Pa alo prvi tu ništa na bikingja. Pa morate da vi robi ispod cena. Ko kraj niti roba akšiloma, niti pare akšiloma, em propadni gjum. Sojo se befi o gjunahi ko Allah azza wa jal. Em odoleska kare go Allah azza wa jal ka vakerel, na stargjatul tijek problemja prethodno toro gjunaj imate o sebe. O ashabija ka keren, ka starel sine ame nešto, bila či kjamari stoka, se koja dva vakti prevozno sredstvo sine i stoka i kamila, kad i ka uprali kamil, uprali stoka, nešto ka starela protiva marokefi, ka se ti namen sebe pitalo akava, a čalamaro nekoa prethodno džunahi amen sokergja. Taro sebebja phalaleno Allah azza wa jal te tikjarela mare rskja, mare bereketijam čoroli pe koker. I talo muki be o namazi. Allah azza wa jal ko Kur'ani kava krel,
وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِمْ naredinte familia que te căldineno namazi e movlenge upralende pratinlen lem nes'eluke rizqa nahnu nerzukuk amen naroda tumen dar tumen e Allah eske rızka teden o Allah italu advaso deli rızka dali primetingena cariga cu aqua curans cu aieti i rızka avela palo namaz sarmangelo Allah itaclamenge ei manushale tomare bereketia, tomare răskia, pandlei tomare namazea. Pogotovo ke sabaeskoro namazi. Ke sabaeskoro namazi pravdola tomari răsca o bereketie divesengoro. Peygamber asam cu aver hadis cavakrel. وَجَعَلَ اللَّهُ بَرَكَةُ لِأُمَّتِ فِي بُكُورِهَا Emu Allah Azza wa Jal kergami umeteske o bereketi tovel ko sabahi. Jek muslimani dozvolinja po celo rate pshirel. Osoibe te astarele teko kamkoga ka biangovel. Adva kertalo bibere ketlimo. Adia çaytali bibere ketlimin. Adva terno bibere ketlimo italo jamutreska adva kernane bere ketlimo. Adva kertalo unazadimo. Adva kertalo durtare Allah eskoro rahmeti. Ona doriga pralalem, o spomni be o zikri, talu taro glavna sebe pe Allah ti ispunil tere želbe. Jek taro divesao Ahmet ibn Hanbel muklape ko Bagdad. Oftalo ne poznato, a poznato italo ki Medina najbaro hođa, hadisengoro hođa. Na penđarenale niko gelo ki džamija pandeni džamakla ikrobe na penđatu tu kono neso čorte nove odoriga. Kaj mangiaja, pokajte džala kve rate na kel, akla maroso kerenon porano pravena peridukiana furnajia, akela halali ve kermesun taro dur tan, sili bi izanima kerla irate na kavav nesara kariga, tuya, jite pravgeli camia sabaeske, ava kerla sarna buyurun. Neyse, o Ahmet ibn Hanbel ki strana bešela dreminela. Ama nakvo furnajia astarelo humer mares korem zikri non stop. Subhanallah, elhamdulillah, Allahu Ekber. Nanašalelo porovakte telefoni TikTok. Koji muklape, koji margape, koji razno edepsizlike. Na. Onengoro vakti sine slobodno vakti zikri kerele Allahe Azza wa Jal. Ahmet ibn Hanbel dikela leva, šta te pučavtut nešto bužu? Po tu so kerea zikri Allahe Azza wa Jal. Da li Allah sad ispuninga te želbe? Vakla, vala ve sta ispuninga me želbe? Osve nijek. Koja je vetalja dia te rijek želba su Allah son ispuninga? A vakla ta kratke šungjum odoriga ki Medini sjek hođa Ahmet ibn Hanbel Momerak uitalo vete dikava kalemanushe komu Ahmet ibn Hanbel poşerotile subhanallah dika mrzine yek buti o Allah sarkallah hayr. Ya dia situația Ahmet ibn Hanbel kakelo Allah Azza wa Jal sebe pitoro zikri ispomninga da kateri posledno želba o Ahmet ibn Hanbel a kana tergio langlotere kya. Ema katar da prallalen o zikri velici be Allah eskoro ana o Allah da lačharela toro bereketi, teri răsca, teri nafak. Ina cu prallalen taro sebepia, o Allah Azza wa Jal sotiknjarelo bereketia cu amare kera italo nepotrebno lafi. Koga se anviša karija ko nepotrebno lafi, o lafi delna pe kotrin delije. Jek vrsta taro lafi sotiknjarela o bereketi talo te žalinetu teri situacijate. Sarsian mapuč. Dva i kljovaja. Non stop te žalinam în chiamare situație. Dico Allah Azza wa Jal cu cranițo akerge. Wa in shakartum lezidennekum. Ema kosentumen zablagodarna neka daftumen panda povek. Po aver hadisul Peygamberit sam kakrel. Jek manush trin drom žalinga pe koporohali o Allah Azza wa Jal brišinela de taro strpljiva robija emukela le tovel ki sluzbe šeitaneske. Nikogaš maža din tut kotorohali. Po naodoriga paz din toro lafi.
koje kerkovisia kušibe, koje kerkovisi umalovažibe, o lafile pingio vela kozidia teđane musliman, emo lafija kelena glavna uloga koja dava kertovel bereketi ili matovel bereketi. Isto agar pralalem, taro sebepi, koje ker matovel bereketi rska na faka, koga koja dava ker na shungjola Kurani, diken so akergeo pejgamberi alisela. Koje ker kaj shungjola Kurani, koje ker kaj čitingjola Kurani, diken Allah iso dela koja dava ker. Prvo kerela dava ker to široko, na kerela le tesno, se kasi sile peri sloboda, se kasi sile peri rska. Po naodorgo Allah azza wa jel mukela kwa dva kiribe smirenos. O Allah idela o hatluko. Trito o Allah mukela bereketi. Emshtarto o Allah itaradava ker duira kerela e şeytanen. Kwa ver hadisi o pejgamberi al-Islam ka krel. El beytu la yuthkerullah kel beytul harib. Je ker kaj na veličinjo vela. E Allah eskoro anaf. Adva kertalo rimomo, ker bizo zikri, ker bizo Kurani, oftalo rimomo ko Allahi azza wa jel. Inaku pravalen, taro sebepia, o Allahi azza wa jel, o bereketia te tiknjarel ko amare kera i talo, koga o manush beshela te hal maro džunuplia, koje ker koga bizo gusuli beshea, o Allah azza wa jel tiknjarela teri rska teri nafaka. Po naodoriga prala musliman, taro sebepi o Allah azza wa jel te tiknjarel o bereketia e kereskere itale, ma muko ker gjubra, koje ker koga isi gjubra, ko adava ker talo adava hrana e šejtaneske lanetullahi alej, koga gjate pashtove mamu ku udar e kenefakoro pravdo, se adva i talo tane šejtanengoro, koga mukea pravdo udar e abdesanakoro o bila čipe mukea te cirkurine kotoro ker. Taro sebepia, o Allahi azza wa jel te tiknjarelo bereketia ko amare kera i talo, koga spreči naja nekola bukea so kuvena melekija. Sar, na primjer, ko posledno vreme, sa poveke džuklen garavaja ko amare kera, sa poveke portretija, slike zakačinaja, diken so akergeo pejgamberi aliselam, ko adava ker kaj so garavela pe džukel, ko adava ker o melekija i klona, ko adava ker kaj so čvena kipija, ko adava ker kaj so čvena slike, o meleke i klona, em toga što šejtanja kuvena. E toga što ro ker muslima novela šejtansko, novela evropsko, te mangljan to ro ker evropsko to vel i gjubra te džepate čivea, sa što kerea ki Evropa, a nakajka rakete mukete smetinete rekomšijaske. A karegi mitirine Evropa, a naječko džuklete mitirine Evropa e maksime avriale džukle Andre. Taro sebepia o Allahi azza wa jel te tiknjarelo bereketia ko amare kera italo leibe borčija empreteribe ko israfija. Nadeka zabranimui borčitele, ama borčitele radi luksus, borčijatele čalomeske nepotrebno. A dava kerela tut ideja teno veltut, a dava teri godi tiknjarela, teri godi ovela zaokružimi sare narodoskoro borčiti ili ne. Po naodoriga pralalem, taro sebepia o Allah azza wa jel, o bereketia te tiknjarel ko amare keraem te del čorolibe, i talo o prekinibe familiarna odnosjem nepravda te kerel pe familjake. Pejgamberi aliselam kava kerel, em jek manuš koja so prekininela familiarno odnos,
Wallahi Azze wa Jell devale dy bukja. Prvo kerela ternote merel. Сведокија сам са потерне дженазе саровена која маретана. Ма мислинен случајно итало. Ма мислинен порано со сине редо ко мериве пуромануш редате на кели дуњаја, ама надала пуре перечоро рибај кернас не фамилја. Ајде ко бори сијамен повеќе поазгнија. Ајде ко бор побаре кера почуче кера. Опрекини бе фамилиарно однос. Аллах и дела терно темерен дуито бути. Дела чороли бе кија дија фамилија. Таро се бе пија права муслиман. Аллах Аззе ва Джел берекет имате делко то керем чороли пе. И тало на деи бе садака ко Аллах ве Аллах Аззе ва Джел. Која дава моменти кога расширинела пе и себишност. Пекамбер алислам кава керел Ма некаса малу мине садека, никогаш на кратингјапе два мали, ко вас од дингјапе садака, ко Аллах ве Аллах Аззе ва Джел. Која вер хадисе о пекамбери алислам какрел, негуинен томаро барвалипе, томаре садакенцар. Одолеске пралален, пренесингјовела кој ек вакти, ек мануждо дека пирела ки улица, шунгјаје гласо упра садакерла, Мукено бършим ки нива е Абдуласкери. Лела ква мануш лединела ква гласо, чачипаске ко најбаро кам, ало е коблако стрикно, кја дија нива перело бършим. Пушла којтало сајбија кале нива коро. Вакела филяни ек мануш Абдула, викинен леманги. Какъл валлай шунгюм торо анау преста спомнингела мукено бършим упрали ниве Абдуласкери. Со керган бе ту мануша торо Аллах те спомнингевел. Со керган со стрикно и обършим тере нивате те перел. Ема квака крел ништо посебно. Оберекети кога лаве пувјакоро. Јек дело задржинава манге. Јек дело давај чороленге. Емо трито дело иранаве пувјаке. Ема ќе осебепи о Аллах и Аззе ва Джел соске негуинела о берекети која марекера. Одолеске пралален. Мате ракај кривица која вера кога и бутина джала аменге ко хаир. Мате рода пралален о нерасположение ко кер. Она шуни бе чавенгоро амар према менде. Она накибе очаво е бојраја, он ма ти го дите джал, абе си хърите на кергјан некој, абе те на неба и баске, најбаро си хъри си анту муслиман, одалечингјан ту таро Аллах Аззе ва Джел, ема катар требела те пуча коркори сари не амен, дали таракала спомни ме букја, дали ме аракаама негде, дали су ме дело таракала букја спомни ме со тикњарело берекети, ако аракаваман, ко моменти кер ниетите сменинетут ко пошукар, ту сја надава, кори со ка сменине, ко пошукар те джал торо дживдипе, емо берекети товел са побаро. О берекети на анела прала муслиман, плава барате човеки дуќани или ко торо кер, каза штитинелту тарјак или торо берекети ка анел. На, а два само шејтане на анела туке, а о берекети дуира керела туке. Одолеске прала муслиман, те кера дова ко Аллах Аззе ва Джел, те кламен тарадла мануша, со акала поруке Аллах ескреме пекамберескере, калален ко обзир, ка анален ки пракса камаро, секодневно дживдип. Одолеске кера дова ко Аллах Аззе ва Джел, валлахи амаре берекетија бут нека керел, валлахи иншалло чорели бе тарамаре кера нека дуира керел. Амаре фамилен, соале пере фамилен зијаретите керен и фамилиарно везати керен, ленгере берекети Аллах нека ракел, ленгоро састипе нека ракел, ленгере максиме неку путинел, састевесте ко ленгере кера неки ранел. Кера дова ко Аллах Аззе ва Джел, у иманите за сврштинел ко амаре калби, у иманите за манга, ко иманите сиѓара, о харамијате мрзината ротуѓа, хакијате наша. Кера дова ко Аллах Аззе ва Джел те деламе но хајрија кале дивесешке мо хајри сае дивесенгор. Кера дова ко Аллах Аззе ва Джел те ноптоварнаме но далја со нашите издржина.
Kera dova ku Allah Azze ve Celle borçya taramare kera neka duyra kerel amare nasvaleno Allah neka saslarel maksım ya komare kera monukia perdone kovel mamare mulenge o Allahi cennet ya nekadel ekulu kavli hada estağfirullah li ve lekum fastagfiruhu innehu huvel gafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفحامة شأن صفي وقال عز وجل من كائر مهبرة وآمرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Mislim Osafja se Osafja tavutaro tamamio namazda. Peren Osafja ko kraj sa sim shalalen. Mamuken çuçe Safya maşkartmene peren Osafja. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام عليك والسلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
يا رب ذو الجلال والجمال سبحان الله. سبحان الباقي الطاهر الحمد لله. رب العالمين تعالى جل شانه أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين الفاتحة.